थांनाय 11 तारिखआव जे नन्दनगराव पाटिमुंखा सिनि बर'फोरनि मैखोथों फालनाय रकनि जे आरो गोबां मैखोथों खिथार जाबा के एएमसीनि आमनाव फायो फिया आरो गोबां मा पलिटिक्स पार्टी रावबो थांगा आमनाव नायने नोंबो सीएम नि थानि आमनाव तुई लेटार सुहिनका एस ए नों खरकसा तिप्रा सांगै बम हाय ककसा नों दं पुलियान सागारि Puilano, Hambai, Robin no, Happing TV no. Nino o channel te ang khaklayo omo sara Tripura ni borok rok ni kunjuro kok kesar mani no ang kesar rohoi manan. Tamlan no ba 11 tariko je gotna mani omo kaisa ketal gotna ya. Fiaba Chini hani besarokni kepalo omai ka mamang seng serai ni simi tini zera nugi phaika tamni bagai bolongo thangkang hangkai muya phaika hangkabu ajagao nang bolongo forest by nini protection act ni nai nang ajaga muya phainani mana khaijago mui getheng chamung nang bolongo nakabu ajaga mana khaijago forest reservation ni nai Ketabuni juga nang naidi joto borok no sorkar sakri di pai maya. Amne bisingo je kisa kesrang kuk nog huk grifano. Henini boro bepsa klayai cai tong na. Piaba o je mui keteng phalnai ro borok sudu mui keteng phalnai borok simiya. Borok green gangkai seng Agartalawo bukung barang theng bukung kologong theng bini jat ting theng chiri jat ting theng mai masih sing mathi bainai mai keteng kaham masih yang ini engko om hairong no bacheng belai ke utsaho rewisi phaigana tab o jago je gok nang mane ang sorkarni je initiative of cleanliness drive amne birodi thangmani ya phiaba sorkarni je decision amno ang chaya buhnia chau buhnia phiaba je sorkarno represent khlai nai a ব্যক্তি ro police jengtheng a jagao je borok nukmani video ba official jengtheng a jaga se ang khakao procedural error hnai engka khadi o jagao juda juda political party ni borok thangai nang mano odhikar tongo nainani kaisa civil society rogu thangani nang baksa baksa nang raise khaidi tabung kha je democratic media democracy ni somoy social media ni somoy jora jeng joto borok chini media no jeng emphasize roi nai chini right to freedom of expression no jeng express ma khainai amo to mungsa saya kribla belai jamani si khoroksa political leader fanangkha khoroksa bukung bara leader fanangkha thangi nai mani tangla saya tongkha ba kaham hamya thangi nai leka hangkasi amo to chanai belai nangkung mani ko kam hangka tabu nai di a jagao koyekta jagao ang je nukmani a jagao sudu street vendors rogni problem ya tamni mana street vendor a jagao je street vendor town committee borok aro survey da khaika survey khainai borok report submit khaika Report submit khaimani pore Nondonogar hai jaga amo street vendor ni jaga prohibited bana allowed amoni notification tirutong jodi si tongi phana grei phana kai tongi phana tongkha ba grei phana ui tongkha kai amno borok to je municipality ni go street vendor town committee borok chini je bukung bara phana kha bai borok phana kha borok no awareness khainani dorkar because it is considered that je street vendor khai tongai ro boro weaker section ni amri bisingo sing aro mukha je weaker section ni pun ST community ni ngai nai je buri rok je borok no je okojak mani among kang hang kai take se lo ni adarang piuka hangka tabu je nukmani azagawo it's all emotions sini opinions one sumani but Bharat borsoro protect citizen ni khoroksa ni bagai ain senamjak tutong. Let us speak about the law. Law tamsa.
Street vendors rongni nini aro license kri hnei tarmane nung borokno bom haikai amno eviction khainani thangka a jaga o si dera laimani hangka katai kaisa nugui tongkha koroksa borok a jaga o phainai police personnel ni bwskango ba municipality ni official ni bwskango bo je violations of bini role khainai bo je nui tongmani aro ka je assigned officer ba police personnel borok ngangka as a act of crime towards ini okay ang tribal beri India but citizen of India bla it's a women community that's that nung ojagawo nini ngangkai economically weak arang kanang bigrang mani bani nin barot bosote odikar kri kahide odikar jotoni bagine tongo heke nung amai ke police ni buskango video buskango nginang tongmani omoto ekdom cognizable offense ni tongkha cognizable offense mane natamo police esomoyo amno video banukha besbanukha immediately am hai borono arrest khaina namo but tini kede khaijagia ajago FIR khaijakha inquiry committee independent inquiry committee unbiased committee tru nukha nukjagia fiaba Azagawo mouthpiece ni nai khoroksa khorok nei amno suppress khaina ni bagui si brainwash khai tongi siu omar si sunu jagi tongo phiaba one should not forget that the law of the country exists law ni under tamsaka as per the law nung amno nung judge ma khainai tar mane ajaga nung mani to sis khaina ni sekang nung je seizure list sedas namka nung je bo gari baitlang koita mana itlang kha angka amno boro bojaga to nirikha tormani pore boro nuritan dari ya a process to follow khaijagya which means absolutely failure of compliance with the rules and regulations of the street vendors amo kaisa tai kaisa weaker section ni boro rong ni bagai just because street vendors ni the license amo alada issues but that does not mean that nung publicly kaisa ST beri no ba kaisa weaker section ni beri rong no pujung nung borong ni livelihood ni upore nung borong no otochar khaina ni amo barot ni সংবিধান no punishable offense omo masanai tini o je borok no nung sab right sikano no angka barot borsoro amo no tei sanani law tudotong je sini Berai bukung bara beri rong no ba ST community je beri rong no kuno protection dotong SC's Protection Act ni tong that itself is sufficient nung azagawo kaisa borok ni az dofani phainai ta kaisa dofa phainai just because nung kuno weak njaginai jata khaimani omo totally violation of human rights omno tui si sing mas halainai azagawo rasniti thnani jagaya jotto borok oja kom haisomoyo thansa phainani nangnai because uje buriro borok kebuya jaiti busti na haisi sini bukung barani society wo kebu gnang kebu bigra grei no kaisa mun khoroksa doctor mu khoroksa mui keteng phalo khoroksa alchuayu khoroksa tiasa chakri khayo khoroksa doctor engineer ni thang haisi o jaga chini society wo oro borok bigra borok gnang am hai krei lasnani ko yamo karon je aro phalnai rok bahaino ani jaiti busti tong aro phalnai rok bisingo para hasalmani tubuine borok phalayo hekan nang am hai rok si nang aro si saut khayo in the name of law age busin nukha in the name of anti insurgency operation ninai para wo siklaro para wo satro tonglai ro besek kai torture rong pai nai baksa to nang saimano tamung pai kha sob somoino je ruling o tonglai ro je majority tonglai ro law no base khai nai funugui nai ama kai khaimani omo belai chaya so the law will speak tamu law kring nai ba aja ta kaisa mia je nokja kha jaga BJP ni haste ni GS borong manang bipin dobro mo thang thekya haja kabang politics party ro thangai jati jonojati ma ke violence khanya nai tongo borong ta ba sukto thik
CM bai hai ka ba municipal ni mayor di promotion ga kok salai bro no bai ke solution khaiman amo brok no rena nei je kok sanai amna tui nung tamu sanai sir Nukha ang o jagao Sri Bipin Debroma je kok samani. Boto ajagao sai tongi kha je omo boi phainai norok no police case di ni sanai police case di kang kang kai 3 mas ni ulo boro yokhu nai non ni permanent solution bahayang nai bo tabuk si permanent solution ni kok sau. Permanent solution omo sudu moi keteng phalai rok ni bagi simia. Omo je tabo nontonogoro je kaisa goto nangmani it is just sini somas ni kaisa reflection sigo sini borok bahika satok jak bahika torja khaijak omo si example ko o jaga o bo borong no sotik angaro nungmani kai I would say that bipin je kok samani bo a jaga o bui baisi ro hojak na ni ang khakau tamni mane tiprasa ngai tiprasa ni kok sayoi nai bo amono bande woi mane bo amono sajogoi situation si bo compress khane pai bipin sana nangmani norok o jaga o je omo hengmani ang chief minister no sanai je sotik todonto ongthung bipin bo bahai ka a jaga o statement rika was he present during the incident both to inquiry committee khaimani policy it is the inquiry committee members borok si amno to suggestion khainai ba case ka kai judge cross verification khaimani ulochi judgment dinai bipin is not the deciding factor bo o jaga wo influence khaina nai mani srai kai sijaka so bo je buina sai tongo o jaga boi political party rok phainai political phaimai ani wansung mani wo hang kai ang kono si a jaga wo politics thungmani nugui tong because Horsa korong lipano aja gawo already case riza. Case ti saka ti saya am alada juda ko. Piaba kaisa subjudice matter no. Bo arot langi nai je suppress khaina nai mane that itself is a offense. Karon nung kaisa issue no je case ni tong thano aja ga nung bono takai di. Influence takai di, suppress takai di, mislead takai di. So please, oh my god mislead khaina ni somaya. We respect bipin bo kaisa leader hangka o jaga ba jeng kekrang kosom sabo kufur sabo kesak sabo kosom sabo kekrang am naina ni ko yabla na seng to jaga o bipin no bukung bara ni nugo tai korso bukung bara hisab ni nukha hangka bola o jaga o division sabo tugu politics sabo tugu jotto sara dunia ni je nugnai ro je leader rok ar kok samane including me joto se appreciate khayo young leaders ajaga suraj deborma hai thangka ajaga o tai juda leader rok thangka salaika belaika hamko because younger generation leaders rok awakening ine phaimani somoyo ko o jaga bo satrani rikha o jaga o alka political party ajaga to kibo party hisabai thakia bla bukung bara buroi rok aro ongni tongka kosto na jagai satok jagai pitok jagai tongi tongka amno kaham hamya naina ni ajaga o tamo rasniti nukha bo ajaga o ini tai koroksa ni borong ni nokungkha khana bini jagang thi unai so atrocities against STs SCs OBCs omno si res khainani res khaimani ulo it is up to the law to find out investigation khaimani pore amu busuk jratai sotikungkha haini bagina ani request ngang kai ang je chief minister no open letter simen jagao right investigation right evidence tai without manipulation amno jesek dakti amno investigate khaimana asing kaham because public tam nai ba askalo public nai use santi ka santi bahai kang nai nang kaisa masa yamana ya boro mui keteng phal na phaima se bini mui keteng phal mana puindo sin nang mokol kero ha hakin nang bipin sai tongkha jaga nai tungai chim jaga nai tunai jaga ba hazar tribal jaga ba agartlaw sarkar naina tongkha heritage park ni namjakha 2008 ni somoyo ajaga o jini bukung bara rok ajaga nok tanga ni phaibro ngangka sarkar ajaga o baika buprak sapra khitlang pai thangka hordi boro tini nang heritage park da important ko na borok munisho dogan ribui chana ni ajaga khaina ni amudo ko amai heritage park chung kamnangya samungnagia
Astopol ground no tungo. Melabana kaimana nang azagawo. Melabu to mana ini phal bla azagawo. Engka chini bukung bara ro ka azagawo market store khairi me atam ni bagi tongka. Nang main jagawo nang chin borong no riya. Je jaga khaimo bunor a jaga khainai heritage ro ni khairi wo. Engka wan songi na di takuk tai bukuk song o jagawo bipin je kok samane tabuk pusin do sibo o jagawo bini mokol khulok jagya ku. Are Astopol hai jagawo, heritage park hai jagawo, asago khulugi mamula. Nondo nogoro jahoto gana gini azagawo, sini borok rongni nok buskang mangsi azagawo. Public si complain dia. Aro kuno singia. Am public demand, jembe keteng okomane. Necessity is the mother of invention. Kabo bahai ke am hai ke kok sai tongkha ba azagawo. Am hai rok to belai wansuk janu ni kok. Kazaga totally politics thingi tongka ang chief minister by thangi nai ang age sanai no bo kaisa leader ngai omo o issue no bo sotik babe ka investigation engna ni si bo demand khaina ni nanai first right safety ni policy o konai jaga final message only for nondo nagoro simi ya lek jumidi tong obi nagoro tong am hairo ogol tuye agotla jara sin borok pang tu banya khai tumai rong tuye tamo kok kesar mutong last ni ani message oro tabu je business khai tongai ba meki tong phangnai borok ni bisi problem ya problem ga tabu tribal ni word nawinai je azagawo bosaya ngai leader chini borno confuse khaimani tabu for example mia bipin je samani boto bini point of view bo justify khaina nai tongsu tai alka juda leader thangbar rong kai bebak saya amosi bosai tong khabla fiaba video footage je nukmani mote অনুযায়ী সঠিক তদন্ত না থাং অসময় bo omhai party bo amhai party ang kesak ang kufur hanani somoya it's time we speak about tribal rights karon bukung bararong ni bagai barong ni সংবিধানো chini odikar seijak da tong gei ganga sing masal lainai phiaba tongung gangkai a tribal rights ni ba ST atrocities act prevention of ST atrocities act amno tuino jeng fight mak lainai law tamsa amsi malainai jeng engke khakhayo chini society ni je intellectual নিয়ম কানুন সিনাই জাজেস রক এডভোকেট রক বরক তাইবো বেস্ট om hayo advice rani society no जों हाइन बगना आं बार सावो society wo sudu one sided by India we need to include everyone for a collective decision haikasi welfare state nai nang baksana bo buka baksana bo torchar khaika am baile development faya piaba je nondo nogorni Isyuno tuyui, kaisa to ang city sika, open letter to chief minister, tapatai 9 pages, DM no ang CP unay, because DM is answerable to it. Je ungi tong mani. Omo saksay na ang aniko motagirika.